E toi whaatalo whaato sa isilia whapuponga o Tala Fou mai le sifofonga le lau mua mo le nei awa uli. O lo whaia su e ngai si tasi o kamupani le pro-link i au kilani o na o le tele o mata upu mawhaasea ua lia e mai tangata malanga mai i New Zealand i le Accredited Employer Work Visa po le visa mo tangata e aito mai o lo o mia i New Zealand na whaalo le whaitau wafe ta la o tupe e totongi ai i talosanga mo visa petai e o mai le kamupani o nisi ele i maua ni ngā luenga mai isi ele i titi totongi i totono le 5 maasina taluai na whai ai ele ofisa o pepa malanga suenga e se lau. O se ali mai saina na totongi le silia ma le se fulutolu wafe ta la e whaangaluia i nailo na visa i le Everlast Consultancy Corporation Limited e whaawhaingaluenga ai ele kamupani a le pro-link na folafola ia ele pro-link ngā luenga tu mau mo lea li i malona to alua pe a manuia la talosanga. Peitai o maasina ua tuanai e le ai ni ngā luenga na moli mau e silia ma le lua se laulu ngā li i mawhatia i le ai o ni ngā luenga i le kamupani ma o le toatele lava e mai saina ma Vietnam. E valuta la le tutongi i le itu la na talia e tangata ona o le moomia o le tupe. Whaalia i le Immigration New Zealand e se lau valu se fulu valu suenga o lo whaanga solo pea le taimi nei e winga i ia mata upu. E o mai le vai aso taluai e silia ma le 5 se lau ono se fulu tangata ua maua la tau Accredited Employer Work Visa ua tau fia e awan ne imalanga mai i New Zealand ona o lo whaanga solo suenga i kamupani na mawaia la tau pe pawhainga luenga. Walangolango ina le taitai o le Labour Chris Hipkins, le whaamawaya i o Andrew Shaw mai le whaamanumalunga a le pūlenga le New Zealand on Air, peitai e tatau i le palemia o na whaatonu ane le sui palemia i a savali tonu i le laina o lana tofinga. Na whaalia Hipkins, o la fonga Peters e winga i au nanga whaasalalau i e whaatupele malo, e whaapea e le tu to atasi mai le whainga malo lea ua mawai atu, o ni la fonga matanga, o na sasau whaaiai Peters o se sui palemia i le paia inga na mawai atu. Ina ua whaamatu se vai ngā tupe sa tatala atu e le whainga malo taluai, e langolango ai au nanga whaasalalau i taimi o le COVID-19. Na sau no Hipkins i le tā ua le au nanga whaasalalau, na una i ai tangata e whai atu i puipui o le COVID, malavea i ai soifua o le whaitau miliona o tangata i New Zealand, o Luxon o le palemia, e te tau ia te iau na whaasaola na sui palemia, ona wana la fonga na lafo e le talawhea ngai, pei ona sau Noah Hipkins. Ua te ena e ali e to alua ia na mōlia i le wha o maliu i le unga ali i Ellerslie, Tala Fou Joseph Walk ma Mayhan Jong i le amatanga o le masina nei, e wha lua ma le lua ono tausanga le mātutua o i la ua na mōlia i le maliliwai o lea ulunga ali i. Sa awai le alo o Joseph ma May i le wala awina o tawa lumanga o le wha amasinonga i le tae awana li la, ua wha tūlanga wha amasinonga i toi amatalia i a aperila o le tausanga fou. Na whaatuai whainga malanga wa alele au kilani le tae awana leila, ona oni whaafita auli i fuanga o malanga, na whaailoa se paila teilele ti o New Zealand, o se whaafita auli i le au nanga e pulea ina ma whaatonu wa alele le ea, na mafua ayo na whaatuai malanga wa alele, whaailoa le Airways New Zealand, ua uma ona fofo lea whaafita auli. O le a tele ina wa aia e tangata o au maui wairarapa, le si itia o le numera o leo wha upenga ina i le aso, o na oni o sofa inga, o loo wha ngā solo inisi o whaleo a inga, o le a maua sao telenga o li poti mai leo i le aso a tae ao. Ua whaalia se li poti fau mai le Civil Justice Centre i le University o Otago, nisi o whaafita au li whaale tu la fono e tele ina sa ili whesosoani i tangata New Zealand. I whaamaumaunga mai le Citizens Advice Bureau, le CAB, o lo whaamamawhai atunga lunga tangata lau tele e winga i whaamasinonga tonu i New Zealand maona papuipui. Na tā ua i le pule langolango le CAB, Andrew Hubbard e whaapea, e tele vaenga o leo langa wa so uma e whaatau aia ia tatau o tangata taitasi, o whale whainga ruenga, tangata no nofo i whale nofo maututongi, o mātua, whaapea ia tatau o tangata whaatau. O nisi o papuipui e tau fia i tangata e sa ili whesosoani e whaaleo ai manatu mō lato ai a tatau, e iai le lava o le whaasoa i tutongi ai se loia, le tau tala whaaperitania ma le tustusi, le lava le taimi, ma le toa e tala noa ma whaasanga i tangata, e tusa ma le lua se lau afe talosanga e wha o atu i le CAP i le tausanga. Ma pea o le 5 se lau o mata upu, o whaafita au li wha le tū la fono.
O lo langolangoina le minista soifua maloloina Dr. Shane Ritty le fuafuanga foa le whainga malo foa New Zealand. E toi ave esi aitu la fono sa fuafua e whaaititi ai le ulaula tapa ai le atunoo. O lo au fia nei suinga le ave esenga o tu unga o le tele o le nikotini tutono tapaa. Toi ave ese le tapula ai la whainga o fale o loa e whaatau atu ai le tapaa. Ma toi whaapawhala le tula fono sa fuafua e whaasa o mai tangata na whananau i luma mai o le luafe maleiva o na whaatau i aini sikaleti whaatasi ai mateuteunga o oloa mo le vaping ai totongi na o la fonga mo oloa po o tapaa e mawhaiona ula po o smoked products. Na saunoa Ritty o le awha atu mau pea le whaonganga o le vaping e fesosoani ai i tangata o tautau fia le ulaula tapaa. Na ia whaamanino o lo o te lele o ngā le vaping mo tangata i tautau fia ai le ulaula. Ma ole nau ta inga le whainga malo ina ia to a tele tangata e whaaititia pe tau fia le ulaula tapaa i totono New Zealand. Ua maua inisi o pisi nisi sa tau la mua mawhisosoani i le whaaporo ka la menga o ta alonga mo ta amilosanga soka ta maita ai mo le ipo le lalolangi. Le sa tani maaloa i New Zealand ma au se talia se vai ngā tupena nofo ai Tala Fou le FIFA e le i tutongi ina ua mai a le ta amilosanga. Na whaalawi loa mai isu enga le One News ananafi e tele pisi nisi i Australia ma New Zealand o lo talia lava tutongi mai i nofoanga mawhale sa whaonga mo le ta amilosanga ma ua lata i le 5 masina talu ona maea. E silia ma le afa miliona tala o whaatali e totongi atu i pisinisi sa ngā lulue ma whaonga i le FIFA mo le ipo le lalolangi e tamaita i le soka. Whaalia le One News e tusa ma le whakamupani i New Zealand ma au se talia e le i totongi na lava peitai. Na whaalia le sui o le kamupani a le Otago Grand Format Print i Dunedin. E silia ma le se lau tolu se fuluafe tala ua totongi na mai ai olo o whaatali pea le isi vai ngā tupe. Ua whautua ina ele au nanga e nafa malewa aingo mea ola le animal control. Tangata o tā pena atu i whaataunga mawhainga mea lofa o kerisi masi. Ia alo ese mai ma le ave o le manu le la piki mo se mea lofa. Ona o le sawa o le whanawhanau. Ona o le la piki whawhine e tasi. E o atu i le 5 se fulula na whanau. E whananau i tutono le tausanga e tasi. O le popolenga tele i le au nanga. Ona o le tele o la piki e maua o mamate le au wala. Ma au tafa o waitafe e lafua i tangata. O le vai aso nei lea ua amata o na tape ai e le Google ni emaili e le o toi whaonga aina. O le whautuanga o lo iai a whai e ai ni tangata e le manana o e tape ia emaili ia tatala ai le imai a le vai aso. I lalo ni swinga forward polisi a le Google e tape ai ni emaili le o toi whaonga aina pe ona whaasilasila i le masino me o le a ave e se ai emaili ia ua ta ilua tausanga malunga atu e le i toi whaonga aina. Ma o le a amata whaatino i le aso wharaile nei. O le alongo na fo i le Google tangata uma e ai ni ala tau emaili e le otoi whaonga aina. I taalonga, na whailo mai ana na whire whaia o ngā ulu ale awa le manu Sāmoa taito o fitu muli anga tele Brian Lee Ma le awa Sāmoa mo le taamilusanga le taito o fitu ale lalolangi le ea matawhanga solo i le whai ungo le vai aso nei i Dubai o Sāmoa, New Zealand, Kānata ma Afrika i Saute ua iai whaatasi i le pulu a. O le tatau awa le manu Sāmoa ua iai wawasa a whasua i le numera tasi o le kapiteni Whamaoni Junior Lalomilo numera 2 tolu PJ telefoni 5 motu o petai numera 4 5 taitaifono se ni o Tavita ono o taunu o niu le vaea Pelasio Samuelu niu ula numera 7 valu malakesi ma se fau Eva Paul eti Alessana Slater le sui kapiteni Paul Scanlon i le numera se fulu o le isi sui kapiteni se fulu tasi Elisabeta Alofipo whaafoi fala Nikos fululua se fulu tolu Levi Melford ma pasia tui fua numera se fulu fa o le toi se fulu minuta i le itulai valu i le afiafio le astona i nei la lato ta alonga mua e ta aalo ai male au a Afrika i Saute. Tala Fou ia mai lisi ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso.